Ke Sohra Academy Higher Secondary School ke pentepat ba baka admission nak ke benta ke kelas 11 bat kelas 12 Arts bat Science kalau pilih mentah. An penrong tangkat san ngot si stream bat lada kini ki seat kila dam an kang no mardor ya ke admission. Kumta ki kena ki bakwa ban pulih ha ke Arts lani Science stream ha ke kelas 11 ki di ban kontak mardor ya ke office jong skol lani yo principal kenang ban yo ya ke si. Kijing dan kam bekerpang baka skol ka ai, ke boarding, lani convent facility na ke benta ki kena senrang, ke skol ke penlet jing mut bha ha ke disiplin, tip blay bat ke pulih putih. Ke bai skol ke bebedor, batla ai lat ru ban siu ha ki installment, na ke benta ki boarding bat day scholar. Ke Sohra Academy kala yo ban pa lightly ki batch jong ki kena science class 12 ha ki sedam baladap da ke bayat trailang bat ke Ramakrishna Mission Sohra. Naru senam arajar arpon rio ke Sohra Academy ke lahi ban penyat ya ke science stream kum ki regular students hala ke jong ke skol. Ke skol kala yo jing itu na ke Meghalaya Board of School Education embos na ke benta ke arts but science stream ha ke kelas 11 but kelas 12. Ke bekongsan ban tip ke Sohra Academy ke long ke skol ke babat perking bha ya ke disiplin ha ke uniform bar ha ke rukom kaps new. Kumta ki kena ki bako ngobat terang sisa ban pulih kila ban apply. Wat ki kena ki baduna marks percentage ru kila ban apply lada ki dan kemensiam ban pulih. Ki form admission la pelat ngado menta wat penslam nomor lada ki seat kila dap anam la show ban priang hadian. Na ke benta ki jing te bakam banya ya ke admission skobha ban phone hau new number. Rio not kendai lai nyo RR iwe not.